Uba Charles Marngar ubadi UMDC jong mau di konstituensi ubulong ruah keju kopor presiden jong Riboy District Congress Committee ulong baya menta ompat la ban pentikna yau kertong yikun election MLA na umroi konstituensi na marhadu menta kidon lai sangut kibalawan ban yaselok na kapor syakapor ban yo yak tiket yikun election MLA na umroi konstituensi na ke parti kongres bat ke parti kedang pensyong dor syua yak nong yalam ban na yano kibadan jingkermen ban aba persyang ban keli ya ke kerteng jong gite ki bala persyang ban wan yaselok ban yo ya tiket na keliang jong ba Charles Marngar ulong bagaseng kampat la ban penbena ya ke kerteng joki namar kamde ke benta ban penbena ya ke kerteng joki Henry ulong bagaseng shen kan sa penbenano ya ke kerteng jong kurtong ya kun MLA na umroi konstituensi bat kermen ru bahadin kejing penbena ya kurtong na kaseng on selak ban yui ya kejing pun pat jong kaseng na keneka konstituensi tahi ngi thui pi ba gimnang ban ong kumdo nomor kibun palat ki bakwa penyele nomor adu mentai gidon lanjut samut ki bala approach sangi ke sen kongres te imparla apan airai hidup menta imparla abong bongta di official candidate jo ke sen kongres kemar baya ke blok di kemahilah hingga yudu ngidang sedang menta ban penkelaj ban ribam lane ban mau ban reconstitute ya kediki parti nadu keparan sekamaila bagayut kembang ini namar pemakiru kimpat kuat ban namar makiru kimpat kuat ban penpau kimpat kuat hi ban penpau ya ke kerteng ke jongki dan bekiwan da ke jingthok kimpat wan da ke jingthok dari ke detang ke jingwan ban ye kendu ke jongki ye kinong tre jong ke parti tinagalian ke jongi hadu pada ke sengi te impala ban ye thu ke kerteng jongki dari itu ki hadu mentah ki non balai gon sangun kibawan ban approach lang sa